ya kamal ka Nur online TV channel and mandu ni shang kosnyak maliano wa ni gwaseme gore jeno bana racha katin kontalat karodian mi jira ma jidit gwaseme gore jeno jin de rajame de yen nyakani ko kien ban raketin kontalat karodian kwi kor ndanan tok re doran ka dora shalke yitang special wareda ka gambele kanatin kon ko kien lat karodian anyok barwach kenyam ka kwi report ka dungbar bar temilet ken right now ka right kan genetin content la bun ka social media ne ken kana YouTube ne diene tidit to right to lat ka ti chirodian lot shimela rimono dombora ke kuje mo gorjeno de ya report and ana chalat kwer na la vice president Dr. Galwa Ronjel la vice president Dr. Galwa Ronjel te ke jo mi gwa michalat na jan gwal mi chaji tin ke BBC dung Africa ke dung Ethiopia anetin kon la buñ ban manana chalat kel gwas me be lat ye in detail ka ta dana ci roke ja kenyam dio ja mi jira mu kuch Dr. Galwa Ronjel jen ramen jaramadan la kwere rewde re duaran ka gambela kwere ni am Sheikh Bar shale limitu gor ka je Dr. Galwa Ronjel ala da report da nan chalat gwas me de lariye ko sharwaja gwa long dia jati ne dishi misunderstood atene don't ne dishi ka life no lat keno Galwa Ronjel kana right tan mi jala no kana man talk ka kwan wer dia no beran barwachit kamana na chalat Dr. Galwa Ronjel Dr. Galwa Ronjel tele mi chata rei report kada mandanan chati ke je changna mena kwar tela dwal mi chanyot tele deng mi chanyot jalani wang report ka mandana ngai kon diale tai dana chingwan chi lat ke je amene tin konte cha kep jagalat poinde and Dr. Galwa Ronjel gor jeno baye lat ye and mene gwasame Dr. Galwa Ronjel jen jorai ke tubuin de nyot jenen bade tubuin menyam chati ka ta dana chire ke to jere duaran ka gambela ci Dr. Galwa Ronjel ci loja gwa an mandana ci to ci tong na ka tukde do badana to dor ka je ko ne de ti chal ke bunti ki highlander kel ka berken ku ka focus kan nak wud ka ber dana cha nak ka tabiya ki ti ka police station ka gambela jen who can the focus to on the entire media ka ber man bun ano mi jega long lat ken no mi jallu ay ko sha bar mo sha janak but gwadan to reactin kan lade gwa but she Dr. Galwa Ronjel che jala ningwa so whatever media michelin the main person and betwok bi la re report me man chalat Dr. Galwa Ronjel che la do nene ni ken yam ne te content na ka bol te na kana kene timo la ber jala ne to ka ber anken jala no ne te nyam kan ka kep te to ka jeno ba nwer ba kana kan ka kep ne te rode te cha nwer nyoko mun ka ke re rek jene cha ka kep cha ne dang ro cha ka kep ne ka jen chang mo the same day chana on na ambulance ka bola nyok a ber jene cha ne dang ro cha ka kep jene de kan kep ka ne te nyam cha nyoko ti jeno karama me bonye me mi cha nega sorry bar me mi cha nege no cha ramandana nege cha kep jawe kan jek no cha jo okay ka jeno ngum ken yana kap chongo en kore me ka jan gwas di de mo ke liu che jogo no duone den kontin lat kari kani reida tine kel keke mes ne shai ne kel keke cham ne kon keke but tiga ka agenda ne ken che women tine ga longa ka ko je kan tika nyur gwa kele de kulo okay ka panken ne dial kon nakana ne re nakana ka bang re rak ajene ka police ne bar ne de nakana ka ambulance ajene ka police ne bar ne de kon nakana ka baski ka turbile dan wana ka doro shal ka me abol ajene ka barban jala ne de kon nakana ka ngane ka bar kan dial
anyok chomen kukur le nung mukuna tiko bukur bebene ajana ne ka wer mo meda ne cha police la kwer mo cha ne ko che we chu berdial chu ka jien chu ken nwer ber sep chu kan omak che we jen danen ku problem ku je trigger no chu kor chu chutin ko shi kan nwer ber sep chi kana makan ber no ajana mane machinating konte la ji federal chi ko we lo ken kor kapchong ajana kan kana long alo chukur chututin munyo no di ne din konte ryoke gambele kene di kon laber so na me je report dan chanong che le lam mi chik chekalong eno ka ta dan en chelat ke je anyo cha ti no ke ngum do dien mi shalalet je we mo right kon tam chineten ne de kon la police ni jene ge jogo no bikan ga kwing pin ba ka kam ne din konte la federal ajene cha ne long jene kam tet federal ko bikan ti dialati ti lat korin bikan ga kapchong no ko chi kurche bo wonya jen ta dana chelat keje ajene chi ne roi la ne roi ni chiang ka khimal ka bati ne di chi no titi within ne tila ne ko la politician within their parliament members of parliament ano ni re gambe al point alo ka ber ala point ngene kon kule la authority tila poli ne ber pan ken ko la kula jen bugna kula on ajene siyasa anyok tele tarka malat ke maliuna keje tele we ba nga kul kebno jin ngum ne gran keje of course they laro na me riben killing ke nang na rodien but pinje mi ke do bran le deje cha ngach anware ban ngaj bere de ne ke social media bana utin tama an madan lat ken cause te ka gwan mi te ke tin amene dien ken right ken ka kuya kobo an waka akobo tinin wartin ke wejbar ano ci ber ci nwari kan an nyong nwari chakken ka belen to ngwan ki province to ngwan ti chicken ga de chak anyok lat ken no nwere ken de to long antama chika ngwan ke queen na content be ga South Sudan so agenda na lat ber telum do the entire community anywa community ajan lat ken eja but kon where we end up quick command le road ku kan right ke media na in Ethiopia going can con which I believe a zero level because take on a zero I'm going to share with you Raja Chalat te damandan Michela de gwa the man me chalat no de kolar me chalat wudu shal keme Dr. Abiamet me benwa ka yakel Raja Chalat medan ngana ko jen cha right chalat kata dane shirek che to ga ke me cha kono gwan wudu shal keme umot ujul medan la kwer me china we ka disababu wona right gwan ba tan wer ba kul bo jene me china ti right ken on wer ti ke refugees bika neka South Sudan chiki ji Ethiopia chaga jo ke chana moroj en ziran kabele man kwala to Gambela kangan tino ko chale ziran ala 01 district kangan tino kinedi albet wach unware kel chero de je chawa kanware kenyogo we woniam ka 02 ala 08 kabele ke 02 district ka Gambela kangan tino cha jo kanware cha jo ke cha ka chauna jo ka 03 ngat tene cha jo ka ber ka 04 ka ber 0 mis dongde ka bun so mi cha ka okay ka kuyan la complain di no nwere shi kane ite la ji South Sudan I mean shi kane la ji Ethiopia la di no ka ji South Sudan ka kan dotiken ke 01 ala ne de kono to ka wech mu kana to ka yemo biya kule bene no nwere le ala mo ni ka got ka mun so no mo cha jogo no dunia na mo wrong but right now kati right ken ke ja mara ke Tigray kuka kon la gwan and ogur ke no de connect a federal government into imuni chi kon mun mai mun tel mun mi sha ma che mana ande kon ngach but bere ken de kon jek alaken chicken put ka right bora ken ajan taber ramu kij bar okay de jo dong mu kij bar but I know bar chi nga kel ngai mana let ken ber kanedi jekti chi tok chi kana bakre te ka dien kelu that is their lifestyle tele ka lifestyle lo dien mateka it does not matter achanga kane to kon la kwar te ka warga mi kana gorgwa de me kan ber painken minyut kan na no ken tin konte roka pin already so one of their channel chi kana laden wonena kanek painken ne ka tami wala lati ne di shelat mo ben nga yekel gwasa me gor jano bialing okay akene nene
chaka jogunena. There is a tribe called Anuak living in southeastern Sudan and western Ethiopian frontier. They were born, trained, therefore do not give them power and education. If you do, they will be more powerful than you. Anglo-Egyptian Sudan politicals. Roy mi chalanam wa ber mi chaga mo ke power la nyit ken longa buga yen dial beken yelen mi chalana wal Anglo-Egyptian Sudan politics mi chaga mo ke power la ken de ko la ken shaitan di beken power and beken abuse, but they think that this is a mogwa ka by the way mi chawo you they will be more powerful than you lord no beken shaitan kini di jagyak te tel palika mi ka power ken jag janta da ante gitin ta kabar so right now right corner shi bar shi gwe ne ko ne gul kan ter mun ba ter kan mun ka do badien bu kan ter kan den kan wori ka do mu shi kan lar ka je joj ba ko ngaje no ko na ka kon ko kwimon which moon so na me agenda an led better so bi ngaje no gwain ka kon e kan wori gor kan mishal ke roll nat jatin mi lat kan ka social media ne ka bun big media mishal zaman media mi di long rewe ka Ethiopia right katin ci dien mi dit mi laro jeni ko na kwer ka kobo ajeni me dan wa ka kobo jale kerenial no den ka kor chwane displays anwari chwane joitin ajeni shoda kobo kana cho da tamaten nwaratin me ci ne right ke kuma no joje nwaratin ngwa mo chu kana chu kuma cho kan kana no alokan ladien kelu andor motot kan nwaro telecon gwa akan titial ci binti rekti ka ji dubub Sudan be ka sa Sudan chika ji Ethiopia. Imagine ano ko kon majority ci pay beto gwadme we are majority since akan South Sudan Canada kan to ka kola majority mo bare kan ko kon to kon ko hok tenere kal kere ke kan ci ko kon ne kon de la ji Ethiopia which is lie. Ano de kon choli refugees telere kan mu ka refugees everywhere men ne kon right tente right ka diaspora ante ko kan ji diaspora yar ka ne kieno kene de kon right tema tila do cha enward their land grabbers ban wadi ka warda ni ken ka weekend tigitin kan wibar kan ka wuda baraka la be na kana okay mi choko jojo gwano na kan kon mu de ne le nde na ragang so right now am right kona chikana guro bi ka report bi kan lenga regional guru kono biro ine ken ke second source ne de konen ku yole la jak wan wala on ka ko kan de organization no na kan wer bine mo ki yo they asking for funding they asking ne go de lo ka fano they asking no de lo bone Oromia ka de lo ga jitigirai agenta da let better me dan mi ci kono guje gwa mi ci kon woto shun kon kel gane ti bi kon kaltin bi kon pare bi kon gwain ka de ko kena kon ne ti gite aruni lokan je so ne ci ga to ma ci human being jo Kennedy ja okay kwana ben ka korte tine aron wan me chala do shi kore nyoko loitin dor shalke me itang special warada wa korje loitin bat chaka joy ken beren kon shiben donc tin kalke ala ci do dio da la latin kontin ngodol wal ko dol wal jen gwada na tuka na tin ka kon dol wal tukan kontin lo man tukan kon ga jene ber la to ko rodien won jen buto won jen and then buro to bo ka godan kontin tin la kwak dong mite gwan bugoro latin no ko ngege no dong tin wera ka bijek jen gwada na kana nektin no ne ken dial ken ge jit kuyir ka kuyir tama dio jati ang dio te report me chalat kono ne kono ngwana no den rodan gang gambele tele de larno especially torshal newlana ko newlan no lel kam lel te year dong mite god de ge jet ka da ka we ka inshallah ka 30 minute de ka we ka jab no chure reak don jikande ben ge ke don de kana buganan agenta da de ka la ba ci de mal ben ko ngai kenan to kumiten ke nyok kum Ethiopia che gorno don de bunken tek me de ka nyot especially bunin kontere reak ci kan goro de ka nyot anyok ken ne de chwal ka ti bun la den ke lo gang ken nyin gang ken ni property ni ken chit ke bang ne chit ke tung no bun ken kon tigitin kan go da kon tigitin ku go focus along no chikan tigere diala tin o yero negni bad me doje mayere ra ki nyen re ra ya chikan de no bad me gwara dien
tele kadiktin chicken dewo so peka wetin kon institution ken kon gankan ka kan go kon pekatin so on koro mo mi be mi chanu ngo ber ko ber tu ngwari udien dial chiga we chika bere gambel ke charen realika ko chiga ben ka torbiel tu ngwan no chaka da kan re re ga mo ka cha nyo nang ben kon nang gatin especially doran we ka dor chal ka me pull down mo gon wer jeno de goro realika bin mi bonamite mite ne teten so reality plan dien tactic dien ikane wajo ko kon kan ka sa Sudan yen ta dan tigatin anyok reporten bejbejan lat kene jenen ikane chi South Sudanese rebel ichi ga benre wit ka gambele that is misinformation karwade ajena la kene we ship in case jaga dakana ma bekarmo dien bukana nyok mo lat kene jen ta dan la karina de kaje you know ka social media tikan ngene ko non gortin gor ka roine no ba ka kulo nen abun ko kan ka men bunyi long bu bunyi nyok mo kan ka to wi mi badan chwala jeno zero bo ko jin ramadan kula nak mi karam mo kana kon bo right keje ko jin mi akila mediator ke ti der ke cha changaran cha kam information atama de la kon ti jana okay karam mi chana mulat jani so de karam mi lo ti ke menan shodalat anyok bo based on evidence ba ka gujeno ka do to ko ne riek to ko gwadan dit yen ta dan natin chirman chalat kwer gambela ki vice president Dr. Galwa Ronjel men chalat ajen correct de kajen gor ko kajen dan ngai kene dia tel mo ko adap kujemi you know ko jen ta dan le rode je but kaber la shift can every information like right now te mission en gwas me Michigan gor jo kene ken no chwara ye chalat Dr. Galwa Ronjel chwaje share chwaje nyuna chwaje gurno ba je ngaje ne ite ko ken ko ci galwa ke truth je lika out already and Dr. Galwa Ronjel jela already in detail ko jela kwero bane ti lakini believe ni secondary source quick and main ramadan ten gwena man la kwer de ti gina pan ken George ken wo you de na de ka na ngabna ro this time chi time bunarin palpinga je is not the right time ma gwan mi na lutin che goro bunarin le tagjok let me tell you this guy mulare ka kona ka tungna na chiang ala konti etong wan tungut daka kon shiko dan longa convince je mulare kon ka tung ban kon ro dan latin kon let ko rudin ko ban ko le jal kel ka dop kel otherwise de kon to right ka tuk to goal te de ne kon la jor kon de kan chwaling ba amalat ke godi ba do kon kan konote ka tuk kel ban jal ka tuk kel kom la kon ya jal tuk kel de kon chwalan je ban chu spray ne je ba yuling ne dial ka tuk to goal ba linga ka but kon jal kon ka duk to goal mala glat kon kel chuma chala da kwera te jen ban chu la da den baram chu right ka tuk ka wainde ka tuk buinde ka tuk raji je wer la ka tuk shaini ne ba joling de ran wala yo gor ka tuk buin ka tuk ka waini ki arabic den de chu linga ne ko kiena kon ling based on evidence ka chibla ka jeno wal nga ka jene kai ko jenta dana te ber regata jete raina man chala Dr. Galwa Ronjel ramala vice president ka kwer local liengde ni o kwa share online ni o cha interview ba a BBC look can je point look can je mission mon ko these people the chalke berti lo dien chikan gore mal telemal ikan to yen chiangwana long okay you can report dung population census ka kon ka gambel dio jene ke 2003 or 2001 or bichor gwadame ke 2007 or 5 or 6 tele population census mi chamakwen nega tame kwen keje cha kwen wal but look bero kwen ka pengna no wal ko ngi no majority kan wari so report en ya me chalat ne wal ki me cha no tai da ne chenaro ke jene wal you know ban yo yakel ko biya ko le ko ber token look no ba ngaje no ngum le rode you know ber ke ji tele kene de ja gur no de tok de ja ngaje ken look no de na de ga ngaje no ka ngala majority mo so en majority mi cha ka ngaj ja ka ko bi ka fe je me na ne ente mi chi ga no rai ke la ro ni kan ka kwira fujis ka rodia okay jenta dan de ten report e chi kan la no wal chi kan ko ni population dung 2007 again population da na cha kwen me chi ga na kwen mi ma chi kan je ga no ne ne te kon te ngwane kan ware a chang man charen moy ke tungwan de la ye no ne ti kala do ne
abobo ke 2007 ikane ya nyak zun ke 2007 ikane ten berten kenen tine di kin dang wan tigetin abol tine di kin abol was nothing, there were nobody there ka abol ngona abobo jen tikane di kin dang wan abol me la kon na gatin siang changararan telije, there's nobody there. And then dima ro pg cam sorry dima check chi ngadet point dima ka te gane di kin dangro te ber me bana ka itang ikane tene di choge kin dang ditin itang special order itang agent population wer mi diteta na balat ken okay kin dang di ka kaini ko report let ka online ka wikipedia ka yin kien tuku benefit ne ka michinawo kurgengo chaji gno ten 7000 ten yen no gambel chan ka gambel akarwa de 39000 population e manene dial bare kan were e ka je 2007 na mo kurgen e waten 7949 tigetin a 2007 population census matare wa 7000 alo matar le ilanya lanka je mat kurgen mibna ka dar chalka me nyenenya e 9000 ano e kan 9000 tigetin pinye du 5000 mi jin wi tier gole kene 3000 mi jin wi je ko kene 6000 so look at it ngoda boy still need content man ken 65% kata medan kan wore within Gambela population kan panye ne ga 25 ne there ko ku kan longan bar bala kana guru no cha bu ngaje no ikane de tot so kwanen gwade ta medan ban kula ngaje no tidiale ko ne latke ano ka belet kan kam ka belet kam ta ne kan kon ke je ta dana jer kan kon ke je atu ko naka kwar ke 1991 we ka 1992 na medan e ruch un mishala agwa alemo terwe abar okelo man e 1992 ko 1997 no la jika kan kwar ro de chaka no go wuka tenen wenam ke 2003 la 1997 u 2003 un mishal ke okelo nyigilo nere ti ke kenete kone nakon kenete ti to kana 1991 bene ke 2003 mon gwade ba kula nekten me nakake 2003 kan bar metu wudu chalke okelo okwai mete kwara jwana ke 2003 u 2004 and then shuka pot medan me chaka nak chukan dial shuka pot and then shuke twaj buto chunwar chukule bere chule la acting ke January 2004 awuka 2005 then after that twaje watch chumot ubong chubala kuer ke jan 2005 abe ka April 2013 and then ke April 2013 mo then twaje chu Dr. Galwa Tutkot chwayo kwanya la kuer nyam you know chwa kwanya la kuer nyam ke April 2013 awuka 2018 me baje kulo watch and then to umot ujulu bob me che kon kula nak jen 2000 do control 2018 me baje kul bo ke 2024 ano churetin ala kuer ka chwan wer wan chwa le nak ba kan weekend dialti kan ber dialti nakanatin nakan wer ne chang non stop tala me palka but chi kon luang ko de kon ka luang ka me kap kon ka chong you know ko tel kon unity tel kon ne right during Galwa Tutkot chimeda na chekwere eji chikon diala ngach chala da chewon but still chwana jwa nak bani chwana bush road dor chal ka me michu wi ko do bi ler wi ka pull down and then me chi ko na then chu kon dwal chwana je pelen do mon ndo bu kule la we ka nwer zone chu kon kule ship chu kon ka do banana chal ka do ba bol mo kwa ko nek tena walle ka pen ko kon de kon jal ka je rebole anyo genda la chance ka kon mo kwa kon la ogek gol dan de ko kon so en ram shuwe ba jo nak da dop chir me kana la kan ne chal ga ti bar ne kan kon without reason so ke jan tam to kon tine cha kon bu kun kwera dien alimitu mo cha ja kwan ala kwer enyam a chek cha kwan ga gwa mo du julobo me fair long dio je chi da la Dr. Galwaron jel ne de la kwera nyam but still cha kwan che ga lamu ala first ala president nanije ne re wana ken right ke ne to in what reason
duoba dien medena arwajo an editor cha constitution cha ban pin bongwon ka wana na we are the majority ka Gambela and yet cha constitution cha gurka kuidana bu you know reason dana chalet keje ata dana cha ngai jeno ber nakana highlander nakan wori so gorga jeno bloidin bakat imagine jin ka yene kon cha kam power tinga control ka you are still the people the nakana ku yen advantage dun ku yen le use woke yen kwar ku yen ku yen le intimidate ko jen ta dan to tama mena yen tamte kuri to ki na nak la goda na ngai ken no tu wang titin bika kwer mi yo nwer ku ka respond yo bikan needi ti shalga ti buñ bikan ga chol sorry ko ban liang bo kon madan le rod ban ja ngakkel de kon ti liang so gwada me mi ci kan ngajen kan needi shalga ti iber chikan te ka wang bika kwer but after that chikan ngajen no they are losing bikan kume federal bikan nongre jenta dan le rod je ajen menen yan shang edan me chikan me churi ke tuok ka dor chal me ber sep chukaru den chukaru ka wer ngai ken ne to daga ne tinone and then chukan koma jen kula te kata lial nan lin kon men which na chikariya no so from there chin wer chi respond wer cha ga joy ke mu then chin wer ka joy so jen kula te ka je report me mi chikan ngaje no chi kor choko beje chakuna ko bunware bikan ko pet ne dor chal ka mo abol ke bikan we ne ke tang ke bi ko rum ko gwa dan tikitin kan all this rebel chike nyoko mi chol ken kumen go lwagane chiken kume chol tema lwagane chinete konde la jiso dan chike bere wich jiso dan chike bere wich moje ne ke dam lwagane ke kume den cha kume non pan ka je ka ren yale la ren yal dire dan la this passenger airplane ki dung de non military airplane dung passenger airplane dung malana jel ke je rol Ethiopia man we ga Gambele chicken de chicken ja iko ba ko lok so che de chup de which then me chup de which man cha ko la Dr. Galwaron jel la first by president jana jogo no dit cha which ke cha long cha kamga cha kamne tin konti la jikume e kume telet ko lo ko jeno run ba lo bel ka jeno ber chicken mulel chicken no and before that maybe don't chana ramo chana kelinga no chika right kan kwa dangaro lar ken no de don't chi Dr. Weto la nediti la federal ka kam ke power ka kam ko long ka gangwich cha lo ko ken ko ngai ken no am kan ware man me ken ngajo wudwor we jek then chicken luang ten then cha we cha kam ngan tame cha kam ni kon la ji federal la ken ko na gangana take a wichar chika right now of course in mangai kona but we look around mo de mi jegde jalado anen kene jen ta dan la keneten no kwana mailing ne me en wo chika bere wo kan ne to cheka kep chong che ber kep chong ko chikan kon benak ko bera ku yere jara maka mai de kaka ken la gur kan gwad mi mo mi cha mo ka gwang chika right kene ko la de ni den bu ko le kwer no la kwir ken chit ka to yer ko kono wi ye jen gwa dana kan toy ten dong de na de toy pin pom ga tama dong de ran der we kwi jen wo pien ke je ne me mi chi le no wan ke 2001 2002 la ne kan no emi ngai kone ber gwet ken ne kana tin la mi chu wi ye la kan yer la kana mo ke bie kana muni gwa dana no la kan pak tin chi kan la na me tam kan ne kai tang mi ran we pak den wi yu ro yer ko ngai kan no kan yer la ra da yur ka nyang yer then from there ba ju ye da ngade abut don't be kene be so to talk a little berka the same thing ka wer la ger ka rin kwich bikan to yer bikan mo ka to mo kene kerene ka gazane any modern wa de ja mo ka bodo de ja mo kerego they are doing that but I'm like a jugudi they still carry on with such behavior so jin banti aram fi ngani no rame gonti what can you do dila ngut kuje press yagaje ramagwa no so gorje bana mo ka nguka kepchum so jen cha to kono ne gonya tama jen dio je chidwa tan right kono bu gonya na anu angam to kor jen ta dan renaten angam to kor chi o jine jira an so Sudan there's no such thing no jira an so Sudan ngai ka ken wo ka ko refugee camp so whatever happen am gonna nuare ka chi nuare kan debia ano nei baba nak lora bang chimbe ga tam bu kana bedak
chikano nong na pin shala chiro sho dan tong mo okay ka po shala na mo jen na po shala chiga be na Gambela ka torbiel teram kep ko wa bi ga ben backup na ber en New Land an nuer tin chikan de mo jing ma dong ni mi chiga ben tin da la ri ka kelong kan gane ka federal government ku kana ka nong dwala nuore kana mlinga no de nuore ka poda chen ku ka chimale na linga no be sabni na tin kane to la tin ka chiga ne ideal ka dolen ko la ngene de ni tin kon dere kuma ka ajala kula luang do mona ku ko la ganga la ken otherwise dunga civilian ne tama nong de la ring mudi de longa ne de tin ko de la no ken tel mu chikar luang but luang ka rodi la tiam ne ka met kon we ke li wa bol ke li wadan la betin bere point en doro mo ke li mu chal ke mo Gambela dan ka mu chal baramado bi ka we nyen gwa dan de tin but ngoda la ka nyot ka nyot so kura me chabe ka of course chabe met boko kon ko stu kon ke jibone but the core so na mo men bi ber bi tuk right now ko tema chana mo ke pulsa ki chana mo ke gwat gor jeno banaren chop tin na men but going ai ko na jatin jela ko na jogo no please chang dul ma shawam la dorien chwa je pos e ture chwa je lelet ene duon mu gene monde ye goinge je chwa lelet ban ngaje je win mon already anone de la tuong wan ka ngane ka ber no la ko we respond kan ka kor mi kan ko je ka bech den be ko respond kuma na dong dob da de gren gangaje so no mo jana na gore de nyoka konkel right now ya ngaje no doran yiteng ngoda kortetin meritin yo bene update kata da dong la kon lera kon alingaje la nong ne ye full detail ka dob dan to kan geje ban mi bianga ya kon ko kon dor ka kon dor mu bum bum mu lu rode den te kamat madan chi yo you know madan ode kon gwante ade kon anywake nyok within social media chi kon ngaji no lat ke kain but what I believed tell one side story mala lat ke jor ka bralien ba ken a charge get involved you know la ramo la actual ke den ba bu ko lo right ke bu ro den defend ka ba topic da na right no ba ngaji no right now ko ina bu right lora ba you got take a reason and ana balat better can like instigator can like starter of every chaos ka Gambela so whatever they do kuka lani rwaini timo chikchima to so jela kon ka disregard ke jemo kon wer chiro da dura gwa da na keje kainu kutin you know ban mi ben ka tam right na gaje and then bi ngaje no jega but I will tell you this thing better doran ka Gambela chikana kamra gwa no bi kanere kon ti la marare ki officer ki let kumated when more they can deal nak that is one thing me de yana ngach so shi aje biliang ping me ba dang ni je wi ka ba da ko mi raro to bo ke bro to blajin so janta dan to bertena tam okay kon to kon ka last hour and over what they want go de ko ne kon let chi ngan wak de kan ko tu janta dan to berten they are simply looking for score chicken mal chicken gor ko ne chwa na ro fuji chwa yeno yene ku yelat chela lat kene je New Land tele development miatin of course the development there tin de kai chiaya ligi ne bu development but nuar mata kon ka lo kele tama ti diali de ka to boye be no report de ndan be ni yo ka ta dan to kor ka je ke ten kan godin kokien but still please watch out ke ya no kon dial an biya tamma